kaita kange tomba ko da tuche mana kana weke nanku manjpiande to chieto robo Weru ara to tirete tuko bangana area mantu nkabo ende mbere yara to create orito kinde to chieto muntu muko na bangi batano kwa mukiro tungata bae kure nyama ngambe kwirikana kwidire na murimo ya anthrax Urari mubunge wa Igembe Central kubaikirengo gutaro gutweka mubunge wa Yala. Mubunge Kilimango chine gweta na mbere kumeneri ngabana kawira kimwira arombe orokeri kanisa ya Catholic. Na Minister wa Gimandeni account ya Meru kuritira mukana endia baido barabareni ondia karibadara kaniri bedirite bakiora kwa baibukanie na murimo ya kolera. Tudure tukiota na iramuanka mudiano tekediro kyolawa nyumenda tutieto na ende kuina kalaonu mboneto madhivya ni Maureen Komen and get of PHINEAS IMAANA Nteto chero the Ithatu ikambiriria dai chuchongo ro wari mubunge wa Igembe Central kubaikirengo na umweni umomwe wa mukiama wa kiama kia UDA URETERI neli gutweka mubunge wa Yala ndiguru ya Kenya inatwanya kenda to kuduranya nende itebibia East Africa Legislative Assembly yabramo nikitwa Nteto Anthony Kathenya gutwira bitano bitebibi kedha bigeta kingwatano ya Kenya kwanza binabikeda bigeta kingwataniro ya Azimio Ile antu 15 balangwatanire ya Kenya kwanza yendekithietie bunge baleta bala bakaringerwa kura bunge nino kire twanya twantu batano tula tunenkirete ngwataniro eno kire itebe bunge ya Yala ole wale mubungu wa Igembe Central kubakirengo no mwabo kubai mudenyo omde amunantu bangi 14 bangwatanire ya Kenya kwanza ne bediro bai kinyambe la kamiti ya mwanya osagula ni bobo na kumba kwediro bakinenkirwa certificate kenda bambira gose ya kura ino akialie kirengo ni asokeletie nkatho kiama kia UDA gitongeretu ni Rais William Ruto nontu bwa kumwakanya gaka mbere kanchokerie murungu nkatho na nchokerie kiama gya kwa UDA nkatho ukolokera president wetu William Samoei Ruto nontu bwa nomination nikenda boba kuromba kura cia ku represent Kenya ndene mbunge tu ya East Africa ira yetawa Yala iturani na competition yene mwanga tukia shortlist tukinya utwa kinya ndene ya application nation da chira yete 346 na sionda cia assembliwa UDA kana ya kwanza ya wa slot idhano kwa uto nominate 1 to 15 kulingana na sheria kenda beta kulingura kura mbunge na Azimio niyo ya wa slot inya ba nominate anto 12 so ruare niyo tukura yokaina nominations na bara 15 ba Kenya kwanza tukunenkerwa interim certificate cia kwamberia campaign na campaign ikamberia kumaruyo na yale amberia ndikire parliament nontu bara bakaringa kura ni members ba Senate na members ba Kenya National Assembly so tukwa warotha candidate bara 15 beta kuromba kura kuma ruare kana ruyo mwanka tariki 16 kenda tariki 17 kura iringirwa mbunge nontu kwa garingirwa kire antu bara 15 kenda bunge batara antu batano kire bande yayo ngwatanire ya Azimio niendekithietie antu 12 kire twanya twantu bana balangwatanire no yombete kwithirwa kinenkerwa na bala bakaomba kwithirwa bakiringirwa kura kire bunge no bamwe babalangwatanire no ya Azimio endekithietie ne moiretu wa mutongero wa kema kia ODM Winnie Odinga Kanini Kega wa Jubilee mwandiki munene wa kema kia Jubilee Jeremiah Kioni amunantu bangi kenda kire bande ya kubaikirengo na weligiro munene ati abunge bakamwa kura kenda omba kwithirwa gitwika mu bunge wa Yara kire miaka 5 ejete ndina wetekia yumbe bakampa kura yu nontu imbaretia na baba inge na niratura ande mukamete wa Regional Integration Committee ndene ya mbunge ya 11th na 12th Parliament ndame akeranda aliyete ku mbunge
gicogaire muno kinya ntubegembe central nkatho no ntubompa ipindi biele bia mbunge na ndamenyana na yumbe baba inge na ndamenya protocols na operations cia East Africa ora chieta ngwetekia woni they were placed komba ku represent Kenya effectively ndena ya mbunge ya East Africa and nama ajumbe ba mbunge ya Senate na National Assembly bandingira kura tariki 17 na murungu wake Nteto na arimbere ngethe ndi mujumbe miaka 5 wa East African Assembly. Amo no gukiringo ni agwetete ati aomba kwithirwa kithurwa ta mubungu wa IELA agatigira kwina ngwataniro gatigati kandi ja East Africa kenda gutigira ngugeli kwenderithwa gatigati kandi ino ikuthi na mbere wega. Experience ya kwa rira ndiratura ndi mokameti wa regional integration ndi Tanzania ni tharwa range ndi muno na mantu ya integration ya East Africa na muno kinya protocol simwele isi thibwethetwe ni benda cia kuipinga sana na nikwetha kwina kukushania kunene, lakini nkaromba mbunge yetu ya Kenya National Assembly nkawatana nabo nikenda raise those issues ile kupatia ni Kenya na nimbeta kuirisi nara kwa IELA tuonora tumba kuicombine cionthe na muno no tunketho ndi nara Arusha nara kukinyila kinya atongeria muno diplomacy ikendekana muno nikenda tutumira kinya ambassador kinya wetu ro Tanzania na baraba enao nikenda tumba kuona ora tumba otethania kuringana na kubaikiringo na weligiro munene ati abunge babunge no nene na ile ya Senate bakaomba kwithiro bakimuringira kura ya kinya tariki 17 kiuma tuthiete kenda omba kwithiro agitwika mubunge wa bunge ni IELA kile miaka 5 ijite kuma nyumbani nene ya bunge amuji munene na Nairobi Antony Rangi wa Kathenya neba Kathenya nangira konete mubunge wa Central Imenti mangojene netete na mbere kumeneria ngabana kana mwangaza kumenya meyerio kie kire kanisa ya Catholic na tungire bayo kirmane ndi no rete ngabana kawira rombe orekeri nuntuboni kwagira kanisa yigiteyo mubunge ore kinyani omo watungira bakanisa ya AIPCA no ngelete ati nikagita konde karenga bana one ndia kuduganya gutima etia wabudakia Moru uteranaju no jwendirete kwethura jo ithombirwa kiri gavana wa kaunti Meru bikaira mwangaza ashumire Weru na rombiore kiri kanisa Katholiki warua ntukwena arua ari mubungo rotero sentiment kiri mangoshine kiri rwaliro moko emwe ajikaro ni bya bunge kirima urethere bishop ari ugaboja mabishop atera iya ora gavana mwangaza ari ntukwecho na tugatonyithwa ndwene tuganjire ne tugetithwa mheshimiwa ngavana na ndiro na MCAs bawe natigana na tonisa manto tonisa ito tigana tu kule maromba jakinyaga kwatwika wowe ngo kuingira maromba na waingira kutenjere kurugurira were wa kundumbenda ikoporia ko kwendombera gwere Sauro katendi murungu Sauro atoliri maguta Samueli kabisa natwika kwa king of Israel, lakini in despite of that favor kule mo Sauro adhuru murungu ora kathithia akathiria agagi na ntule u ya Amalekites na intobia bionthema agwita atwika akwambura inde by power olirwa. At the end of the day God was not happy. Murungu kama destroyed amona na bawe kwa una nde manto ya kanisa jetigana please nyawenda kwa destroy tigana kanisa arenderea akagwa kinyamaromba kagite nekaja tithiro jetethire gavana mwangaza no kwaruka na kethro akiarukana no ntubo kwethro akiorotera thinjiri bangai na tongere bakuthurwa gwataja kanisa Catholic. We have one bishop Eta Salesius Mugambi wa diocese yetu Meru ali based St Joseph's Meru town arunga mirite kanisa kuuma chuka Tharaka Igembe Imenti na tigania kundema kanisa ile na chio ni nyinge mono population ile ni nyinge mono nande mtungi onekanite okuja kumara ka criticize fathers bau na bishop bau na kanisa yeu na winge bubunde bena bu uma ute murungu omba kwethira atetia twika nto bonthe paro bageta mwankine itwika mtungi akumira aja eja amberia kanisa yawe na geata itochi yawe we don't care we ingo the titles kana ule ambereria kanisa yawe nwe wije
noe na murungu we nonto murungu atiruja irwa ngai igitaira magamba wengwa ende tutigane na kanisa ndio maromba yatu kuromba kingi niringoge we mukwithirithia sheria ja bungene mheshimiwa Kirimangoshine na ndinaletete musono jo kura miteme wa mauta kiri gutukunde kura kuna munyojo roje ninyitete mam akiuga meba mauta nikwithirithia magonto kuria ugutwire kwina nkanya na kunyaririkite kukarwanda naramu ba maguta jo andi kinyoka gigutaga nthigurwa gutigintu kingi kibujao ukeja kuanda mukima kana murembu kana muringa nthigurwa ukinyokenda kuanda mpempe kana mungauka athara ithera nthigurwa ino lineka bwa muno lakini mutejo yukaraja ka mateja jo je thumu kinyongo ke yukara nthigurwa umu gwa timpio ne ukangata so na ndenda kuleta motion imbunge na kwatire ikwithirite kuna mendekithire kathumba kinyakiri karobia bunge nthiru gwikashiria ukura miteja meba mauta ende mwankira nande otukwathithika antu ibero bakure mibau maguta bakura mibau maguta orote kura thirikari kure at its own cost yaura wiye nyomba chiera wachia makwa county government wale aku kuthari nyombe thirikari katharie choke kuriye nke report Nteto TV kumaja kengina kithoba kia Nairobi mbita Boniface Mongera. Obunge wa Tiania West John Mutunga kanyweithia nendekithitie kigina kia wandi ni kyo wa Development Fund gutonyithwa kirwaria rokugitira ugaruruku gicunche kia katiba kirage kwariria kinyambecha chia National Government CDF amwene kinya kigina kia Senate gutuika watho Mutunga ariwa kigina kiege gukiria matura akiuga mbecha ina chia CDF ikigina kikomba kukiria baingi. Member for Tigania West. Kombeka nkuchania ate kambunge ya kaunti ya Meru chia kinyamuthia kithiraro arira mubunge wa Tiania West mbunge nene rugetikire kwa na gukuruko otwika watho. Thank you, Honorable Speaker, for the opportunity to also add my voice to this motion. Daitare John Mutunga kanyweithia ariwe kubatire kwithirana kigina kia gukuria wand ontobura kwenda butonywa kirwa arira gutonya kigina kia CDF katibene. All the members who are elected by the people deserve to go back to the people and report to them on development. There is no development that can be carried out without the participation of the members, and therefore it becomes a development that is owned fully by the people. I would like to propose that this constitutional amendment is further amended to include the Ward Fund. Ward Fund is one of the funds that is contentious in many wards today, because there is no clear description of the money that goes to the ward, to the constituents, to the counties, on what basically goes to the ward. And therefore, I believe this motion could be amended to include the ward fund as well. Mutunga kirito moni yake gurure rwadia rurarwikitwe mbunge na mubunge wa Matungulu mule Mutinde na wagishugo githenji gishimu augite ati rwadia ru niro yete kaita kara county ya Meru yethirite kiona nkuchanio kathumba gurure kigina kia one fund. Honorable Speaker, as I speak now, we have issues in many counties in this country. Some may not have come out as strongly and as violently as the Meru issues have been. Honorable Speaker, I feel that this motion is lacking in one dimension. Kiumia kithiru Speaker wa mbunge ya Meru Yubundi ni betirwe ni murungamiri wa budget cha thirikari muchine munene yo Nairobi gutariria nkuchanio chethirite nende ikioneka county neu nonto bokigina ki. Bwana Speaker. Kwa kagita kankurukia biume bithatu nkujania ati kambunge ya county ya Meru na ngabana wa county u ni kujerie ontubura na ndebo kuoneka kuremia oritingwe bo county u na ni nyuma MCA ba kinya kurea athurwa mugwanja ba minister bangabana kawira. Excellency the governor to come up with a list of the other nominees and especially to consider the provisions of the County Governments Act, Section 35, subsection 3D. Na kinya kithira MCA bandi baugite bo batite kigina kikairi nyuma ya gikaro kia Jumaa na controller of budget ne kuonekete mpathuine ne gatika ndo angichu yili MCA bakiwa bo batira ngabana ngwechi onthe ngabana na raugire project chionde chiawe no geta ke wananchi aende project chionde ko batu kwenda kwira wananchi ba Meru barabara ethuka ringire ninga bana thimo ni waraugire uriku ou gethera class bo kwenda na ringiro thimo
gitakiora bomuringire thimu mbasare ciendekana buringire gavana thimu kwa ankwenda bwira timu ndungamirite aja kuma ntuku yegoro dira tunyura power chonde kuma na arua mantu jonde ja maendeleo kana ngugire chonde cienda ka kuriteka ndene award gavana Kawira Mwangaza araugire nwenko kuimenya na no gachio rwaria rura Dr. Mutunga nende kwenda rutonywa kiri rwaria rwa CDF ari amona kwithira ruga kuria matura nero batire kwithira ruina mitaratara ya bura kigina kekethira ketumiraika. And therefore these funds are not in vain, and I believe if you integrate the World Fund as well, it would basically come in to support some of the specific areas like CDF is so guided. Honourable Speaker, guided funds are important in the sense that they also do development better. Looking at all these funds, they target specific areas. The scope is not in limit. We have various fronts that we need to do development in. Ntuko ya kuruguria manifesto yekie ngabana Kawira na atumirie kwa na milioni ya narimo owandi kureta witi na mbele maturene inde thira kigaruka nyuma ya kuyukia gitiki atkiwa atwatho butiwitigiria wayane bakigina ki no riendikiria ria Dr. Mutunga riomba gutuika kioria kia manto ya. We therefore would like to emphasize that these funds, even though integrated in the Constitution, must be as precisely defined in terms of the functions they are going to undertake and in terms of areas of focus in view of the development endeavors they are going to target. So, Honourable Speaker, I am happy that this has come in time, and I pray that members of this House will support this particular motion, and we shall amend the Constitution to integrate these funds as much as we are also going to include the World Fund. Honourable Speaker, I support. Munini huangabana kaunti ya Meru rano watilete ministry yogima mutuma ntwedinkia na Ithatu mukana kiri ya Meru baraba kuendia byakure njireni ya kibera baraki mutugo yukuma ya mutundu kwa murimo ya kolera yore kaunti ya Meru mutuma akiaria na ugete iba kubwethia yara yonde thirikari yomba kenda kurwa na murimo yo. Kuringana mutima ntwithinkia ura munini wa ngavana ndene kaunti ya Meru na no rungamite rwangiro ngwa mwiri muthyo na aru akiaria awita antu 14 ndene kaunti ya Meru ni bonekene bena dalili murimo jwa korera ala batano bao baragwati murimo juju mbana babwe no monandi no kurigitwa sibitari ne na netwethirite twina antu 14 barabonekanite bena dalili cia murimo yu 11 ni bakurukerete sibitari cietu a Meru, batano ni bathimirwe na bethira bari positive lakini batritwa kana babwithirwa treatment na bana na sibitari cietu ni muntu umwe umamiku na kuringana mutima ntwithinkia awite ntiko inkaithiri kwina biatho bibingi birandene kaunti ya Meru na undu bombo tuma murimo juju wa korera joko mbuthuka kitumia kuria andu bethu bakimenyera nitukumenya kiumia kithiru niturari na 3 major events in Meru. Kimwe kia beatification of Maria Carola kia Catholic Church Kinoru on Saturday. Nitwari na a mega graduation ya Kenya Methodist University Meru yari na antu ba all corners of the world. Na nitwari na event yetawa ya amapiano event ya music kwa vijana neone attracted a lot of visitors in Meru, and I'm informed by professionals murimo yuno yurie wowe okay when are you utramenya no ayetwe up to 14 days kwa ukuma Saturday 14 days itera koroka tumenya the amount of contamination, God forbid ira yomba kwithire karikite Meru nonto bwa the number of visitors baratwari na bo last week na nari naritite mukana kira ntu baraba kwendirio barabarene bakiwo ndu borekane abu mankane murimo jojo kathira na kinya jo athira no monka bone mabisa bogi mwa mwiri nikenda bomba kwerekithiro bogitangu giji. Quite a very delicate period that we are in. Itobatire kuimenyera na tugaikaria turi antu ba Meru ko une nkoromba antu beto bara bakuria
uchumi kana baraba kutega uchumi nara barabarene through vending of foodstuffs kindly bareke nonto ne gitare atari turi mwanka tuone murimo yoyo kunia, then from there bo seek authority from the relevant officers and offices nikenda bwirwa how to do the business. Nkiripotera Weru TV bitamuthuri Muriuki na kari amona atori nteriche marai bakwirwa nindi baimenyere kumane murimo yo kulera iroyonekete county-ine ya Meru akari bakwirwa kuthingatira mitaratara yonde otheru boru na kinya bioro kenda gutigira bakwirwa na murimo yo. Parira murimo wa korera uthiĩte ũkĩambaga nkunyũkĩrĩ gũntũ mwanya mwanya ndeni ya nthigũrũ ya Kenya njagi mũkobora nwe mũkariri igĩtĩ wa kũrũbanjũri mbarĩ cia mĩtherũkĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa Mara arĩũria kari gũtigĩra bakũnywa rũjĩ rũcamũkie kana rũjĩ rwa mbura na nkinya kũthambia into bila bakomba kwĩthĩrwa bakĩrĩa ndegwire kwĩna korera na Meru yũkĩte na kwoguo wĩguo mũrimũ wa korera ũkĩte kwa mutori ona gwe menyere muno nuntu no kwa tuneu turiromba antu batikanyoro turu samukie na nuntu biro ni rali meshuru ruru cino ruru tafadhali antu bamenyere ruru muno nibatia kunyoro shogu nibanyoro cyo rwambura ku megoro ruru rende batikanywe ni mutwa tulincheke netuko antu bakurungamira Kenya bandaye no tukara wane mulimo antu bakurungamira Kenya bandaye mationeka Jagi ariuga kagita kara kuri na riũa kuri antu bathija bioro kithakani na kagita kara kwaura rukorora runthe rukathungira miuroni rujini rũrakari bomba kwithirwa bakenywa na bara batachamukagia bakagwatwa imurimo uyu ndimo kana geneko muno antu ne baraganda bioro kithakani ogu ntu bataye na gwakuthi ogu thaino rukoru maraganda kithakani rwithi muburoni ogu batikanyoro chiru ne betere ona guchamukie batikachamukie ne banyoro chiru rwega ruru tena thina ona katho na meshuba gore onywe na maisha maguma bwe muthia uritia kari muntu wothe oroke gwari na ndariri kana kathina kaomba kuringithanwo na murimo uyu akorera naombe kwithirwa akithikwa ndagitari na mpwibura kumbikana wa mbere ukegwetha kokurara kidogo kuthuka thibitari jiguko muthomi njuke na gita thibitari jia kwigana ithiura ithwe no tiritwe bantu bakuthi gutiritwa na kwa ganga Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Mateni Mugambi na kumero kiendeto ya Mateni Mugambi ni tukona kanya kakunoka Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane witia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Urathimo uritingo gibwa ichunche bia kubia mwere turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Get lost in timeless drama. I am not letting you go. Enchanting love stories from the world's best telenovela storytellers. Chinese drama, Turkish drama,
Mexican drama, Indian drama, Filipino drama, and our new local Kenyan drama, Q. Romance for every mood. On Star Times, the heartbeat of love. Subscribe now to the Ariel Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. tusukaranati mtumuna kwite na bangi batano kumantura imwendene ya ruirorera baikore nende na bangi bakwamukira tungata cibitari nene ya Meru level 5 nyuma ya kure nyuma ya ngambe kwite kituganirwa nira yitu ni murimo yo anthrax akariba bari wati abisa ogima nara dimete nyame na kugaite no gwati kinyayari wa nanto kurukia ngiri nende pambiria kuirwa nyamene niboretie abija ubogima acokeringi na kuthimira akari nyameke ndabamenya ni makidira nirari na murimo yo mwerekirigia kato echo kone kwithikira na keba gikinene kira gitambite ntore akaithe wandi na rwere rwarera gisone ke bori na bone nyuma nto murume omo gutautoro bawe bangi kathumba kuma masibitari nene Meru bakia mukaira utungata nyuma yao kora nyamaira bagurire magana jairi kuma kiri ngombere agwire kime kithiru na kuthimwo ni ndagitari wao thina akari gwitikirwa kora nyama eu ndi murige nyoilo ndende ya gutomo koroko ambe ngombe ne gukua nda yangana rwelo ndanda gitankenya ndanda chonda kenda mudagana rwile ya thima ng'ombe na ko thima ng'ombe aja twerote thina ino agita mauli ata atwe mari mauli na rwengo au anga atwerande nyabo kendere ya nyama anto ibambererie kuria na kinyago nini ngo indarire nuntu indarire matumbo na tiari tutaijethera kwithina erio nuntu daktari na thimite na natigire kwandika antu amwe auga atiri ng'ombe tina thina niriwe ndajuke kinyago nipamire yakwa nirite na kinyago nini ngo indite na batwe gwakwa tia gugaka kuria kuaja gitume ndo kwara ng'ombe utore tanto baba inge sana gwakwa ne nduru sabu yeguru nara na kwa uketha ndo kwana undu nduru sabu nara muthia nara indite na turite nja cio kinya ithano nduru sabu nara kwa ugo tukwana batwe twera ndi na daktari ou akorikia kuthima nyama iji watwekere gutina thina no turi nyama na kukuringana nya thina ere twino guku na no ntubo ampara ikio atumire antu bacabikira nyama yu bare bo bwega na ntunye kinya undite bo bwega na ito uga nyeto jogere nyetiripu ejere katwethira turethire ikuthira kuringana ura gukarikite area ji kuringana na karibaba ni ati barambirire kuona te kwega kiume kimwe nyumene nyume antu murume omwe kugiwa cibitari akimbaga mwiri na nyumene gutauturo bangi nabo kwambira guteka na niro baramenyire ati ngombere bararire kera yitu ni murumo jo thita na ara baugite akari nkorukia ngiri imwe ni barari bakura nyama yu na bate kumonyora gwakara indika betita na mbere kuthikira miro yao barinja ni barabonde bathinjire nireketie kuba affect no mo wetu atutiga nikio ntutwiki thurano ne tuthuranite aja twithikirite no ntuba mwendo wetu na bangi iba mami cibitari na bangi baba ingi ntureje yonde ina ntu baba ingi nkurukia ntu ngiri imwe barabarite nyama yu ilwe nyanto baba ingi tenje kwake no ntu daktari na thimire ya nyogo ra kwera nwa wankake nwa thima ng'ombe u nwa thima ira ntu aiba ya bitangaira amona bo nyaka jojo ga kwa cibitari nya utore tie thira iro twamenyere kwina thina nuntu mukuru uguo mami cibitari na Stephen Kaimenyi General Hospital ire ejere njara itondi itorekangi na twamuria na atia nukumenya atamenya we uga ndije anga ikabwebwe anga imbie murumite twamwira otiga kwite cibitari wonu uria akari iromba reo nandi nikithirikari ya kaunti ya Meru gutonyera na mpui na gutuma maabitha ba ugima nterio nikenda akari bararira kanyama kau bakathimirwa akui na gutungatirwa o indire barombete ndagitari uro rathimire nyama yu gucwana nawe na kujukirwe tagaria mubo bagwitikirwo baratharikire nyama yu ni mparere itita na mbere kuhanda nkunyo nteriu andi ngarama icio nthe turenda ndagitari ou arungamire nuntu nworitite ngugiu na imbije nyama cianje itireja gwite thimi ai tukwaria kwe bamwe bambiritie kuimba ntundwa biara njara na bonthe barerwe bete general na ndikira nkuromba
thirikari yetu e county ibageria bone untu koi kwarite uria tukuromba uria tumba gutetheka kuma ki thirikari tutetheka ketha inyamera baturetera daktari naja nthiguru no ntubambere mparera twina yo kuku kinya una imbuga kuma thanda igwa mantu jau ndinge kwethera kinya bonete mbeca cia wikiai cia uta sibitari kinya nikata kuthithirwa ithimi bare akwa riria nkuromba itwewe utethio bwa daktari kinya gukombika beja ruju bathiuruka nturene yonthe bagitutirita twagwirwa muno kwa wiromba riakwa ikiri ngavana Meru atutumire daktari uria kumbikika baigwikiriro gitu na kiaja no tukinya mathiko ijauke na mbeju ite akatwina ju tayari itu ibato tonyere na kingi nakyo ndingiromba kethira no tuiturite antu baba ingi ayoju kwena cibitari iri aku yaja nene thirikari baturetere ndawo na kinya daktari bejo antu no tunyangarame kuma gweta tauna no tuturiwa twinthe mawa muntu uri urite ne takagite atia akathimo nki reportera Weru TV kuma kaithero ire rwarera gicone bore mbeta mawira kerigia nangene kone ati yo nende ni yo mweri yo gutungatira na rwanyine rugambithania aritingwe bakoti ya mao abare agambithania prosecutors mawakili probation officers abisa bagutetera kyoto kiana muna mabisa banchera batungiretwe ni mugambithania Tito Gesora ni babuthete kyothurano kya kwariria mantu yegiana amona gutigira ibakona kyoto bameneretie kinyantu barabatithera nindi bakiria tayire yoto biana bakiwa ni onto batire kwethera bugithia tayire abura tukumenyithwa ni Dennis Mugendi koti ni amawa iria ni koti ya kimumwe ya Ntiri iyisia igembe kuri na magamba ja maingi ja ana na kuringana na mugambithania munene Tito Gesora kiathira ntukune iji bakongwirite akina yotobia ana liuga ni ja maingi jaria akaribatejaniritie kutoka mwaka wa 2017 kesi ambazo zimewasilishwa kotini 369 zile zimesuluhishwa na kumalizwa ni 250, zile zimebaki ni 119 na faili zote ziko hapa. Isipokuwa ni wakati mwingi watu wanakuja waneka kesi kotini alafu wanapotea, labda wanaenda huko nje, wameelewana wazazi na hawakukumbuka kwamba waliweka kesi kotini, hawarudi. Sasa inakuwa tu labda wakati mwingine wakiwa wameelewana na hiyo alafu ikae muda mwingine wakosane tena, akumbuke kuna kesi, anakuja anauliza kesi yako ni namba gapi, uliweka kwa majina gani, hakumbuki hizo. Alafu akienda huko nje anasema faili mpotea, lakini hakuna faili inaweza kupotea hapa. aja kurio mabisa bangi bege koti tagambithania atongiri bathitango mawakili na bangi bare athira ati magamba ja ana kunyangwa kiwendo ja tibatire tuikuthiriru maturene na ringi na kukethirwa ni mwana kimwana kuri ubategiraga bari koti ngerekano ana baukwewa kirira indi gugatwika ni muntu mugima no kitheko kuringana na watho. Private class, visa, kiria na bare na boba ururaga miciene Mwangi ari abisawa na riuga ni bageretie uria kumbikana gutungata indi aciari ni bamenyere ana bao bari bongwa ni ontu baba ingi bari throbo mitenja siri na aciari watoto ambao wanarandaranda mitaani, na nikasisitiza na nikasema hawa watoto ambao wako katika mitaani sehemu za vile umetaja katika mji wa Maua sio watoto ambao wametoka mbali, ni watoto ambao wametoka tu hapa sehemu za Igembe. Labda kama wametoka mbali anaweza kuwa wametoka pande za Mutwati ama Mikindori. Kwa hivyo vile tunafanya kama ofisi za watoto tukishirikiana na idara hata ya mahakama, sababu wengine wanaletwa kwa mahakama kama ile inaitwa Child Need of Care, na vile polisi vile tunafanya, hata sio kesi nyingi zinakuja kwa mahakama. Kuna labda anaweza patikana anashikwa anapelekwa katika kituo cha polisi. Kuna mmoja tu ameletwa hapa mkiwa hapa. So mtoto kama huyo labda tutamuuliza mali ametoka, akitueleza kwa kinagaubaga pahali ambapo jamii yake iko ama wazazi wake wako, sisi tunampeleka tu pale katika hiyo boma. Kenda 10 nayo thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira murungamiri gicigo kia Igembe South Baitoti hari kawirane ati bari na mibango ya gutungatira ana bomwe buri kwia ana bara bomitenja siri na ukia mbasari ya ngiri 10 na bongi mirandi ya thirikari ikaeja gwaturi bantura bari bongwa. Sisi tukiwa
County Government of Meru, gavana wetu ni Kawira Mwangaza, amesema nimwambie hivi, yeye atashughulikia watoto wetu kwa njia mbili. Njia ya kwanza ataleta bursaries. Bursaries, wale watoto maskini watakuwa wanapatiwa bursaries over 10,000. Private. Boy child ufanye mzuri. Dennis Mugendi, Weru TV, kotini ya Maua, mushini wa Maua, kaunti ya Meru. Abiachara barabetethagia na mbere ngo icio cio biachara na thokoni andere ne iborite ngabana Kawira Mwangaza ithira ibaruguragiria thoko injero wira ya kirunguro ngabana baile account ya Meru kreito murungi bari wa thoko kabaguna muno kaitenekane ndimbura yambiriretie. Atongeria ba biashara bathoko ya Ntharene bara batongeretwe ni John Mutugi ni bashumirite kuria na kuromba ngabana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza gwikinye turene riu gutigira ni akubarugura thoko ira yakirwo ni thirikari nthiru thoko ira no tukuona ne kamirikie ni wajorire na matangi septic tangi ciabwire na kabrosi ciekirwe na raiti cie sasawa naruo ni kwenda kuromba madam governor ethira gukombeke kaburuburu nejerui aturugurire thoko ira Kawira Mwangaza omwire tigiti tukuria turenderia njerene aja mbura gekura riware ari oturira na ndeja aturugurire thoko no tuniojurire bakiuga thai karika gitakambura ikija kura muthenya ni kubate mantamenene mono kirendia bampempe mingau na kinyangu na endia bamaligo na bomaligo jao ja kigiantaka bakiuga muguri ni agwitaka igwatia kubagurira na njirenku na nkuruki bakiuga bakebera njirene nido kinyamitino ekanyi antune au na akaji bandare ne bonde kwendia bate kumatukambura no ntorera gukura iboteseka bari urare mo ginyanga karinge kurubetwa ikaringa ana banini no nto tayari kujorene no nto bare onjirene bonde ugatega njira naja bonde antu nangare nambi kutena webero kinya nini na nikende bategezwa baito bagianta ko boto bya ngombe cienga na tene to bitonyo byo ndendene nikena batu akarabo kana kunya ko kutona kubabarene ukomba kunyanyia. For example na ndeta na ndeko kukeja kura thaici mariko jara maingi aja ujo aja chafuka intaka na yari gore kagantaka muguri akona gya kuigwatia tobira bikondo bya serious biumembure no ntu thaici na ndeko kambiria kuringa ntanta ke antu aba kunja into byao antu bara bange bena nguo ichi ya mutumba na wingira chi thokone aja ujo batonyo nyomba ndene marigo tutena thina na jona ara ura kaburo sikiri na ara ura tubange marigo noja umenta kene na muthiene ni betite na mbere kuinyiria na kuromba thirikari nene rungurwa rwangirwa urimi rwa rutongetwe ni waziri mithikari nturi ureithirie kimera kikerigu kiria baugite gitona kugitetera Peter Munya akurukire ethatetera mira akuruka ethatetera iria akuruka ethatetera majani riwe rigore tu ritigirire au na ugokira rukiri irigorire no rorija ugokira rukiri mwakuru wakuno agwakiria rigore ukarunyaniria na sai no ntutimbo ri company na mugate riu CS tetera kimera kigietu umbo twikira mapu ne Kenya tumbe kwethwa tukumete kigwa no ntone bottom map twiteri kon terine ditetie guru Mandalene wandini abogeta isti gicigo mbunge kia Southimenti ngiripotera Nteto cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare Nabokari bantora mali tatu kinzaetia nya west nende bachumirite na kuga ibakunyilwa bakuyorane anto barabate kumenyana araba umete na bakuthima miunda yo bate kupera gitumi nikireko agari bayibarombete ngabana Omero Kawira Mwangaza tonyere mwanto ya kendo ntobo bwedra bochi bauni ya kariba mweba mairi Ithatu na Rwanda rwa Kenja imonkeni ya kaunti ya Meru na kaunti Muturi ya Isiolo baituritio kiri kumenerio thimi bwa miunda yontere uni antubaria bate kumenyekana na bweki utata na watho. Tumekaa hii mailo 3 zaidi ya miaka 30 na ile kitu tumeona kitu tujaionekana tena. Mashamba 2016 Gavana Munya alikuwa amesema yanze kupimwa na cap 22
tukap 284, lakini ilikuwa ianza upande hii ya chini, lakini ligeuka ikaanza huko. Hatukuelewa nini ilianza huko. Tumekaa huko hapa ikaisha. Sasa juzi kama before election wakasema tuchague kamati, na kamati wale tunajua yenyewe kamati ilichaguliwa, na walikuwa wanasema kama shamba iko na dispute, shamba isipimwe. Ile kitu tunashangaa, hawa makamati na hawa watu wote na dirasa wamekuja huko, hata wataki kujua kamati, wataki kujua dispute ni nini, wataki kujua pali kuna kesi, na hawa ndio walisema pali kuna kesi, hiyo shamba itawachwa hivyo. Dinaso na uwera tu mse athimira munda yoke are wake ekiro dispute, lakini mse niwe kireta dispute are tu 5,000 kwamba na kila mtu na no akaamba niwe na munda ya familia, sio mse ni ya familia, ni ya baba yetu. Inafaswa kugauliwa watoto watatu ndio mtu ajue mala tapeleka watu yake, lakini saa hii ilifimo na ukora. Na wale walikuja kupima hiyo ardhi juzi hawakupima vizuri, kwa sababu wanakupatia namba 2, wanakupatia namba 1, na ukienda huko kwa ofisi yao ni fake. Hiyo namba hata kuna. Na ni ontuberetie kuthia toba kewa thine rondo rwa kilomita kathomba bakenda okinyila kambi ya askari reri ya kwini kenda bakaringa riboti na batiumba. Ni ontubwangarama na bamwa kuthinwa kintani bakuri obisi ya muyumbe otia University Daitari John Mutunga ukumela na kuona kambi ya askari reri maili Ithatu ikuona askari ni kenda babatetha cia thine ni oyaiji buru. Kambi ya AP ndio imekaa zaidi ya miaka 10 tangu tujenge. Kwa nini polisi waletwi hapa? Kwa sababu walijua hii polisi ikikuja hapa tutakuwa tukipiga maripoti yetu huku. Sasa shinda tuko naye, tukipata kesi hapa baka Godoni. Godone. Na hauna pesa ya kwenda huko. Maripoti imejaa everywhere na hakuna mtu anashughulika. Sasa hii makesi ukienda huko unaitizwa ngiri 5. Mama Kawera saa hii ngiri 5 inatoka wapi? Na tuko na jana kwa tuko. Kuna ngiri 5 utatoa wapi saa hii? Woni na ana bakwa bonze 5 na mukuru twekirwa ndene antu 5 na tukikwa ndene ithene munda yo kwanda etete kurima ndirethera iyo endetwe paraua nkubwithia marisa sindamezi maili 3 na bongi bakurio thirikari oyi ukumila ati oringe kirio bateithia kumania baria bakuwa ni tonga ya bibi kuthima miunda yo kintano. Kwa hivyo ninaomba mambo nyenye wale wanapima shamba yetu, tafadhali serikali itusaidie. Mama Kawera, mama county Kawera, tafadhali tumekufa, tumemalizwa, tumeishi kwa makesi, hata watoto wameanza kuchoma. Watoto ankene na Isiolo, tutiye na Isiolo, tutiye na Meru, kwau turiromba atumbe ututhiatira mantwa maili Ithatu na mambo nyenye yothe yathimete ya kuthima yatuike miundaniro amwe mwanka ntukwera ikathiata uma. Nkiripotera Weru TV kumatigania West bita wa Kelvin Kimathi. Abiachara bakemera kuma muringene na thoko ireria kwibona netie kuria kwaniro ko kumania na nkuchene yachithirite irio ate kangabana kaira Mwangaza na MC bambunge account ya Meru badu nkuchene yochomba kuringethia biachara kimera kikathoka kinyankuruki yani araporitie MC baba umire Werune na kwa mathina yoni yariko ni class Chibari kato echio Pende na kwenda kwa batu tulusita kintu kamana muno gwirigiro obura biashara bamera barare bakuita muno bakumanterino chegembe nyuma ya gavana Kawira Mwangaza gutara omwo gutwika minister wa manto mege biashara au metenterino chegembe central na ende na reketie na utegwa gwirigiro obwa thirite na bu oburu kumania na ndo airithite na mbena kuonekana gatigati ka MCAs na gavana Kawira Mwangaza bakiuga ende bakuona ataka biashara chao itakithira na mbere bwega nonto mwana aurarare obatethie na rutarutito giteni na itwari twikuguruboni na tuona batu Ithatu nonto bwa ngavaneto na konsindire muntu wisi thina cia arimi bamira na biashara na to minister biashara kawe karimi ndu mwanka thai iba tu withirie we na thai turingikite sana ya biashara bamira nonto bakuona atuera turari tu eta MCAs betu botucokia batu werigiro bwetu ni kari ya mchairman wa biashara bamira iturai na werigiro bonene muno na karimi aumete nturene ye kangeta na numona njia na akemenya thina cia mira ituramenya abatwe karimi akarinthi araura thina cietu cia mira ira twamwenderia kana biashara cigusu manto amira na manto inya mathoko yetu na manto biashara cio ndiri kwendelea nturene ye itwari na wirigiro twatethuka no tuna kumenya thina cietu na nethero akarinthi kire antu bamira eitare onthe na ici thina mira na rayuma na nateyumba kuthira ena ministry we biashara baki ya kuwatana na governor na mheshimiwa Linturi
batumiro antu bamirathi ne turo bachumbura ikithira biashara ingi nyingi muno tuita mbere itulwelie ana babetu tuinde tumenyitwe tuwukira na kinya wengo we MCA twagwethe munene wengo tumbo tethie Meru no tumbo tethie gangeta kana njia na mwankatha ino batakwite moyo bakirigagira ati mantu magachokanira okairi ibakuromba kinya MCAs na boiba ibumirie ebure mpwe berete akenya na mono a Meru buraba thurthire kuraithiria antu baba terekire itebiri bonya mwanya na itumi bia batemire bebata ibire kugoya kwithirwa ti siasa baringa na untu bobo MCA betu ringi wora bengire shimiwa betu anene babataringa bana bacoke ringi batutaririe kimindia twirwe nimbi bitario kandi mbi bitonekete kandi mbi batare abyo kamakoshi yeriko ninkuromba MCA betu mugai na kiao na kuinisia ninkuboromba rire romba mugai bogyo garayata na barabare banja kubu batumira bareta barendie mutono ina na ntugo nyuma ya kwethera no gethera ro tethio kiribwo no twende kumenya biatumire si ba wethwo ni MCAs ne tumikire ko bisianu no ntito kuona qualification ya cionthe ciendekana kenda bomba unkuma nafasi nera bonde ni ba qualify kuma Moringene Gebe Central Peter Class Chabari Obida bamitho county na Tharaka-Nithi ni boreti akari na Kenya bonde baumire na mitaratara ya kwanda mite biathone bia guchwira kwana onto braba uwete bote theria nene kyo kuria na kumenyara mitho akiaria baugete biuthurano bibia muingi nende ni anto aya anto kwithira bakiandaira mite na kutetheria rera Samuel Gaishimaka atoechio iri njira ya kurikithia mworoto wa nthiguru ya Kenya kuigua iri na gichunche kia 32 kwegana kia mito ugikinya mwanka wa 2032 Kenya bonde ibabatiri kujukia na gitumi wandi bwa miti ugu ikuringana na mumenyeri munene wa mito kaunti ya Tharaka-Nithi Joyce Nthuku ura akuga obichi yake ni rutaniritie kurikithia mworoto jo ura unenkaniritwe Rais William Ruto. Up to 2022 we had to meet a target of 10% tree cover in the country, which we have already surpassed. From the National Assessment Report 2021, we were at 12.13%, which means that we surpassed the target that we were given. Now we are working on a new target, which was given by His Excellency the President during the Mashujaa Day, that we should endeavor to get to 30% by 2032. Ndi Nthuku ariuria akari bandage miti biathoni mwanya mwanya bira baigagwa bare na bio maturani kenda batethia gukinyira mworoto jo. The social celebration that we have in our homes, like the birthday celebrations, the wedding anniversaries, others are what? Celebration of graduation celebrations. We also have the young people have what they are calling what? Kabla mtu anjapata mtoto. Baby showers. Siko na hizo. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Wendia na uguri urete wa FM 96.4 rumuri rwa Meru. Na mukarigetiyo mwero wa kiwanda kia kawani yoni KPCU Hassan Kedenzi nekirite akariba kimira kewirane ubokwagira kinyankuru kinyuma ya kyoko wakuma mwakene yongiriye mwena manakenda Hassan urawa adurerwe kaitene kawadhani Uhuru Kenyatta na ugete akaritanira ngwena thirikari ya Rais William Ruto nikenda murimi wakawa guneka nkuruki akioria rimi bachekero rimi bokimira kieba na wirigiro bwa kyo kurioka bonene Martin Mugambi kato echio. Na wirigiro bwa kimera gya kawa gukira na nkinya maguri makyo gwetia na bubui kuringana na San Kithenji urano mukaririgite wa KPCU enjero akiugaga mianka 30 ikuthira kumarira kawa kambirie kugwa antu baba tikwelewa ni mbithi kali bangite muntu makawa lakini kali na muntu mambega makawa nonto nini nkurikana wega tene kawa gatwikire politicized
siasa ziatonyela na kawa kaga value kumagagita karia murimi aije kawa niko kayete uchumi wa Kenya. Asani aliuga urimi bubu bwa kawa ibu urimi bunkande ni nthiguru ya Kenya abo kaomba kwendendamia na nkinya kugwithia muturire wa Kenya. Kenya arana wane uchumi wa kawa. Dayo niyo nkurikana ndi skuru twathomaga na vocha jia kawa. Ndi skuru twarijari bitana vocha jia kawa. Niyo thirikari karitende yagirie bora gucokia maisha umari kutene na nikienda rayo twatuka alimbonde bakuwa ba ucoka ikawa ningwiciria ono gutukorera uchumi tukarikana no kiongera ugite thirikari cia nthiguru ya Kenya nkurukwiri ogo thirikari ya Kibaki na ya Uhuru Kenyatta cionthe iciageriria gukiria kawa iraremwa na wirigiro bwa gukiria kawa buthungirite kiri thirikari ya ndagitari William Ruto na ningwiciria riu kagitagara twingirwa twina target ne muno negagitaga president wetu ura twijira duwe ni bottom up otabole ono asani anangetu kitu kuma ki bottom up through support ya directors and the chairman of the board of new KPCU but we bakarutorega mwega na president of Thaa tu na president mugena ni anenkerwa structures jionde ni gutugwecia Thaa ino atunengete support ya subsidy kula limba bunda pone kwa subsidy ningwecia turite usko kurukia sani aliuga KPCU enjero etijete kurwa na agori bakawa biombe kiama keke thure kia new KPCU tutite kurwa na private sectors gintu atukwenda turenda murimi owonde ule alima kawa edwe na mbesa mukoni tutukwenda kumenya akendia kawa na njira iriku turenda kwirwo kwina improvement ya go increase the rate aida new KCC ya formirwe ningwecia gyantu ba alimba bali mageria baugire riu kabeja gutonyerwa lakini new KCC itagireria ntwa Brookside kwira eria na kwa Brookside kirikiria uritie arimi bakao ande ni nthiguru ya Kenya gugachokia na nkinya gukamenyera arimi Thaa ino babwitikora bakianda kawa na ni tutembete Kenya muno na ndona antu ara bari bambire kuswaka iri kawa nontu twaina like twalike governor Laikipia county itali in the figure ya kawa na tukwarangia no endo na ebe na interest ya kuli makawa kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi wendia na uguri URETERI FM 96.4 rumuri rwa Meru. Nanga tukitha twekera gatanta kiendeto chietu na nkatho na nibwana ontuba kwithirwa watanirite na uri mwankira kana na batwi na kinya kibira bonde bomba kumbithia ndeto chietu katho nanchone ninkarikana irando ndina reo yakalono kwena mami mukuru etawa Aunt Mary ndinare na kana kakia kayoyo kakia min ketawa Amina enda ntukore onthe baruite no kakona kithira muthera ipa kukunura ruiro ketha ruitika kithira ichai inyayo yatheruka no ewitia runene Aunt Mary eta irure achoka oro achoka ikira chunguria riko akenda kurua ikira rui akona ruonde arutika ailiona chunguria ake kuthuki ayo kia yele ikira riko aikira rui ke kuthuki palo na chunguria chionde kai guthokiriwa Amina kare urutere amuria no akuthurangire chunguria chia kwa mwere iwoni uyu amwire etumi amura ndona ari onde tarua no karuiru itia na uru rwato chumbura tawa amkuture rote kai ruru ruongo tote chumbuka ringi tiwa nacho ne ruendo cha mani hapo pa kuira Maureen Kome no mwana watu wa madhidi wa oroborwa ina ngetwa PHINEAS IMAANA ida wino tuko boya